ANC yi nga herisa vurhangeri bya vandla eKwaZulu-Natal na le Gauteng. Magqwetha ya koxa ndiriso kusuka eka Tiger Brands mayelana na khombo ra listeriosis. Kasi eka mitlangu Bafana Bafana va le Juba eSouth Sudan eka AFCON qualifiers. Milagte mahungu eka SABC riperile. A swi tiveka leswaku ku ta humelela yini hi vurhangeri bya ANC eka swifundzankulu laha vandla ri nga tirhangiwi kahle eka nhlawulo lowu nga hundza. Komiti ya vurhangeri bya vandla ya NWC va vile na nhlengeletano emaheleni ya vhiki ku kanela vumundzuku bya vandla eka swifundzankulu laha ANC ri nga lahlekela hi tivhoti. Swifundzankulu leswi katsa KwaZulu-Natal na Gauteng. Sometimes people think that to rebuild you must disband. It is not the best option. We've tried that many times. It's so difficult to rebuild from disbandment. But if you build from the scratches, from the rubble that is there, you build it faster. Ku hleriwa ka matirhelo ya ANC eka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal hi mutshamaxitulu wa vandla Gwede Mantashe. Komitinkulu ya ANC NWC yi kanerisane hi mhaka vundzuku bya swifundzatsongo swa 11 na tikomitinkulu ta swifundzankulu endzhaku lahlekeriwa hi nhlayo le henhla ya tivhoti. Matsalaninkulu wa ANC Fikile Mbalula u ri xiboho xi tekiwile kambe ku ri ku ta tirhisiwa ku yini a swi hetisiwa. I've come to a conclusion about what happens there, and we just have to consolidate about what needs to be done in KwaZulu-Natal to assist the ANC. We have been battered, but we know that battering is from within the ranks of the ANC. That members of the ANC, disgruntled or whatever you can say about them, have made a choice not to work for the party but to work for Jacob Zuma. Matsalaninkulu wa ANC vula leswaku ku herisiwa ka PEC na REC a hi xitshunxo xi ri xoxe. Disbandment is not the only solution in terms of what needs to happen. You use words like reconfiguration and all of that, but the reality of the matter is that you take decision based on what has been reported and also your own conclusion about what is really happening on the ground and what needs to happen. So on the basis of that, you can as well arrive at the decision, no, we need to change leadership and all of that, or comrades are not working or whatever that it is and so on. NEC va tlhele va hlangana swifundzatsongo swa 5 eGauteng na huvonkulu ya xifundzankulu. Swifundzankulu swa Gauteng, KwaZulu-Natal na Northern Cape swi nga herisiwa kumbe ku antswisiwa kumbe ku cinciwa vurhangeri. Mavandla yo hlaya ya hlawule ku ya eka vandla rintshwa ra MK Party leri nga rhangela hi khale ka President Jacob Zuma. Va katsa vandla ra Andile Mqithama ra BLF, Sara ya khale ka xipikara xa masipala wa Joni Colleen Makhubele na vandla ra Xiluva ra Bongani Baloyi. Baloyi i khale ka mera wa masipala wa le Valley ehansi ka DA. Hinkwavo varhangeri lava va ri vumundzuku bya tipolitiki ta Afrika-Dzonga byi le ka MK Party. Vandla ra Umkhonto weSizwe ri ta hi matimba eka tipolitiki ta laha tikweni hi rona vandla ra vunharhu hi ku kula endzhaku ka nhlawulo wa lembe leri. Endzhaku ka nhlawulo vandla ra MK ra karhi ku veka vanhu eka swivandla ri ta kota ku phikizana ni mavandla yan'wana ya tipolitiki. Leswi vandla se ri nga tiyisa swona varhangeri va mavandla yan'wana va tshika mavandla ya vona va eka MK. Tolo swirho swin'wana swa vandla ra ANC Makhashule ra African Congress for Transformation va tshike vandla ra khale ka matsalanankulu wa ANC va eka vandla ra MK. We're glad that everyone is coming home. MK it's now the only party that's following in the footsteps of the relevant people that is supposed to follow. So we're not surprised but happy. All of us must go back home and fight for what is right that we're supposed to fight for. Because of all we want is to be part of the economy and to have access to our minerals, access to our land. Vandla leri nga tumbuluxiwa tin'hweti ta 9 leti nga hundza ri le ku teni hi matimba. N'hweti leyi nga hela xirho xikulu eka tipolitiki ta laha Afrika-Dzonga khale ka xana xa president wa EFF Floyd Shivambu u suka eka vandla rakwe a eka MK. Sweswi mavandla yan'wana na wona ya karhi ku pfala ma eka MK. Vhiki leri nga hela mutumbuluxi wa vandla ra South African Rainbow Alliance Sara
Colin Makhuvele u tshikile eka vandla rakwe a ya eka Umkhonto wesizwe. Khale ka meyara wa Sedibengu wo suka eka DA Bongani Baloyi hi yena wo hetelela ku nghena eka MK endzhaku ka loko a sule ntsariso wa vandla rakwe ra Xiluva leri a nga ri simeka lembe leri nga hela. It does not make sense now to continue and exist as a political party when Umkhonto wesizwe is there, because we found ourselves in Umkhonto wesizwe. So we were drawn to Umkhonto wesizwe, and in fact we speak the very same language with Umkhonto wesizwe. So if you reflect on what they say about land, we say the same thing about land. What they say about, in fact, when we speak land, we speak three things in the main. We understand land to mean what is beneath the soil, which is minerals, what is on top, and also the laws that govern what happens on top and beneath. And they're basically saying the same thing in different language, you know? So when we speak about parliament sovereignty, they say the same thing as well. Baloyi u landzelerisiwe eThuso u eka vandla ra MK ku vona madelo ya rihlaza. So the underlying question that people have in that regard is effectively saying to me, why don't you give up? So if they call me opportunist, they're asking essentially, why am I not? So I'm not so in so I continue, I follow my convictions and fully through. There's a struggle that one has taken up and committed to, and I'm fulfilling that struggle. What other people who are watching what people like me do and analyzing what people like me do is perfect, because ultimately those who do what I do carry the burden from those who just watch what people like me do and only comment and make aspersions. But ultimately, I really want to appeal to South Africans to say the time to sit in the corner and to feel defeated is finished. Now there is a credible political alternative called Umkhonto wesizwe, which is a platform for Black people. Leswi nhlawulo wa timasipala u nga sela hi malembe ya mbirhi ntsena ta ku komba ku xana vandla ra MK ri ta emahlweni ri tirha kahle no tlhela ri nga vi kaya ra varhangeri va mavandla yan'wana ntsene kambe ni vaakatiko. Khoto ya le henhla ya Western Cape yi bakanye xikombelo xa xihatla xa khumiwa swirho swa palamende swa MK Party lava nga hlongoriwa eka vandla. Lava 10 va ya ekhoto va lava leswaku MK Party yi yirisiwa ku thola swirho swintshwa swa palamende loko ka ha yimeriwe xikombelo xa vona xo tlhontlha ku hlongoriwa ka vona eka vandla. Khoto yi kume leswaku lava 10 va tsandzekile ku komba leswaku va na mfanelo wo sirheleriwa hi khoto. Khoto yi tlhele yi vula leswaku ku hava xivangelo xo komba leswaku va ta onhakeriwa hi ndlela yihi loko xikombelo xa vona xa xihatla xi nga pfumeleriwi. Ntshamo wo tlhontlha loko ku hlongoriwa ka vona eka MK Party wu ta yingisiwa n'hweti leyi taka. Va hehla leswaku MK Party va hlongorile tanihi swirho swa palamende swi nga fanelangi. Leswi endle leswaku va kuma muholo wo kayivela wo ringana 12,000 rand ematshan'wini ya 102,000 rand. Khoto yi bakanye xikombelo xa vona xa xihatla na ku va lerisa ku hakela maqweta ya MK Party. Commissioner wa maphorisa laha tikweni General Van Masimula u lemukise tinsulavoya leswaku ku hlaseriwa ka maphorisa a swi amukeleki. Leswi ta endzhaku loko phorisa ra xiyenge xo hlawuleka xa NIU a baleseriwile eMthatha eEastern Cape. Swigevenga swi vikiwa ku va swi nyike matimba exifundzeninkulu lexiya. Leswi katsa na ku nyanya ka vugevenga byo koxa xiave kusuka eka van'wamabindzu. First of all, it's not a new problem. It's a problem that has been nurtured and actually perfected in many areas to the point where it has become a very lucrative business model for many people. It is an easy way of getting cash, and there are relatively low chances of any form of consequence to anyone who would attempt to commit such a crime. And it's really come to a point where I spoke to someone last week that in parts of Langa, for example, in the Western Cape, where even if you've got a DSTV satellite outside of your house, you pay 190 Rand a week, and if you don't, they shoot you. If you've got anything that let's say, for example, you're parking your car outside your house, then you pay X amount of rands, otherwise they shoot you. And it's just built up to the point where you're actually paying a whole lot of additional taxes to these so-called protection rackets. And obviously they come in all different shapes and sizes. And what's happening now in Mthatha is very clear that they don't want any form of consequence and that they are going to try and push back. I'm
to be honest, though, quite concerned that we simply see it as a uniform member issue and that we're not focusing on it as a very specialized investigative crime intelligence type of approach. You know, I'm not hearing enough of an integrated form or approach from, for example, the police and the MPA together. So I think there's a lot of work to be done. Vandla ra ANC Eastern Cape ri rhangele march wo lwa na vugevenga byo koxa mali eka van'wamabindzu, madzolonga ya swa rimbewu, ku dlaya, ku pfinya no yiviwa ka swifuwo. March a wu ri eMthatha. MEC wa vuhlayiseki a burisana na magidi ya vanhu lava kombeta ku vilela eMthatha. Va lava leswaku vugevenga byi hela. Vanhu lava katsa mavandla ya tipolitiki, varhangeri va xintu, van'wamabindzu na miganga hinkwayo. Ava macha ku va va kombisa khombo leri nga na vugevenga byo tirhisa nxungeto hi ku lava mali na byin'wana vugevenga. Swirho swo hambanahambana va lava leswaku nawu wu rhangisa emahlweni vugevenga byo tirhisa nxungeto hi ku lava mali, ku dlaya na ku yiviwa ka swifuwo. Van'wamabindzu na vayimeri va miganga lava nga kala va boxa swiphiqo leswa vugevenga sweswi a va ha titshineti hikwalaho ka minxungeto yo va dlawa hi vanhu lava ku hehliwaka leswaku va tirhisa minxungeto leyi ku va va endla mali. Muganga lowu tinyiketele ku tirha kun'we na va xiphorisa ku va va herisa vugevenga. Vumbhoni byintshwa byi komba leswaku khampani ya swakudya ya Tiger Brands yi vile na vusopfa eka ntungu wa Listeriosis. Ku tlula 200 wa vanhu va lovile hikokwalaho ka vuvabyi lebyi. Magqwetha ya mindyangu lava nga loveriwa na lava nga pona vuvabyi bya Listeriosis va koxa leswaku Tiger Brands yi va ririsa. Magqwetha yimela ku tlula gidi wa vaakatiko lava koxaka ndiriso. Va byele Tiger Brands leswaku va humesa mali ya ku va ririsa handle ko dya nkarhi. Ntungu wa Listeriosis wu sungule efemeni ya Tiger Brands ePulukwane. Vanhu lava nga khomiwa hi vuvabyi lebyi va vekiwa ku va va dyile swakudya swa Tiger Brands ngopfu swo fana paloni. Tiger Brands a yi se yangula. Swi na ku tlula 10 wa malembe vaaki lava va ri hava mati eka Bokweni eMpumalanga. Loko hi vuya emavhengeleni, tshama na hina. Hi se mahlweni mahungu eka SABC. Kasi ku tlhela hi languta hungu leri nga rhanga. A swi tiveka leswaku ta humelela yini hi vurhangeri bya ANC eka swifundzankulu laha vandla ri nga tirangiwi kahle eka nhlawulo lowu nga hundza. Komiti ya vurhangeri bya vandla ya NWC va vile na nhlengeletano emaheleni ya vhiki ku kanela vumundzuku bya vandla eka swifundzankulu laha ANC ri nga lahlekela hi tivhoti. Swifundzankulu leswi katsa KwaZulu-Natal na Gauteng. Ntengo wa Enoch Ndowu wu yisiwe eka wa vumune hi khoto le henhla ya Limpopo leyi nga tshama eVaterval ehandle ka Loitrigard. Ndowu u hehliwa hi ku dlaya nkombo wa vanhu va ka vona eJimmy Jones ehandle ka le ka Malamulele hi Khisimusi ra 2021. Namuntlha gqwetha ra yena a ri nga ri kona ekhoto, kasi Pimani Baloyi wa vika. Se swi endla malembe yanharhu endzhaku ku balesela loku nga humelela hi Khisimusi. Namuntlha ntengo wa Ndowu a wu kotangi ku ya emahlweni tanihileswi gqwetha rakwe a ri langute mitengo yin'wana ekhoto liya. This patrolling has just informed me of Mr. Mchimichimi's unavailability from today until Wednesday, which then leaves us with Thursday and Friday to continue with Mr. Ndowu's matter. Ku fika sweswi timbhoni ta mfumo ta mune ti nyike vumbhoni. Pimani Baloyi wa mahungu ya SABC eVaterval. Vaakatiko va le ka Bokweni eMpumalanga va ri swi na ku tlula 10 wa malembe va ri hava mati. Vaaki va katsa vadyuhari naswona va ri va boheka ku tirhisa mali ya mudende ku xava mati. Masipala wa ndhawu liya wu ri xiphiqo eku boxiwa ka tiphayiphi ta mati. Mati i xilaveko xa nkoka kambe swi tikomba ku ri manyunyu eka van'wana. Mudyondzisi loyi a nga le pencenini Moses Maluka u tirhisa mali ya yena hinkwayo ya mudende ku xava mati. Namtaona loko ngitsengile tank 300 rand. Alivonile esikolweni 500.
Satwa Maluka a ri na ngati yo saseka naswona handle ka mati yi omile sweswi vahori va mudende va ehleketa ku aka xihambukelo xa mugodi leswaku va hlayisa mati matsongo lawa va ma xavaka. Lana sinenkinga yemandi kakhulu. Inkinga yemandi size sicabange ukuthi sigubhe imigodi ukuthi toilet sithole toilet yangaphandle. Mudyuhari un'wana loyi a holaka mudende Flora Makutu u boheka ku hlayisa mati ebavhini ra yena ku kota ku tirhisa xihambukelo. U tirhisa bakiti leritsongo ku hlamba. Sesikhale kakhulu ngaya nakumasipala ngihambe ngicheckise uthole ukuthi kufike clip uthifuna 800 rand but akunamandi. Bindzu ra tilori ta mathangi ya mati ri le ku kuleni kwalaho ka xiphiqo xa mati. Vaaka ndhawu van'wana va tshemba leswaku masipala wu va tsona mati hi vomu. Sicabanga ukuthi le ndzaba yemandi baya benefita kunebantu ababenefitayo ngale nkinga lesinayo. Lokhu buhlungu kakhulu la kaBhokweni sine Themba Hospital, sine ikliniki, sine police station, sine liposi. Tindzawo leti baluleke kakhulu leto kodwa nato leti ndzawo leto atinamandi. Masipala wa Mbombela wa pfumela leswaku wu langutane ni ntsikelelo wa mati laha mphakelo wa mati wu vaka hi ku sirisana ku hunguta ku pfumaleka ka mati. Masipala wu vula leswaku ku onhiwa ka tiphayiphi to yisela vaaka ndhawu mati swi nge bakanyeriwi etlhelo. But the municipality is doing everything in its power to do away with illegal water connections because then we find that people tap into the line and then go and sell the water. Masipala wu tshemba leswaku ku aka damu swi ta va xitshunxo eka xiphiqo xa mati hi laha ku nga heriki. University ya Limpopo yi le ku tlangeleni ka 65 wa malembe yi simekiwile. University yi languta matimu ya yona ku katsa na hi nkarhi wo tika ehansi ka mfumo wa xihlawuhlawu. Mamiliyoni wa vanhu va dyondzele mintirho eYunivhesiti liya kusukela yi tumbuluxiwile hi 1959. Nkhuvo wo tlangela malembe ya 65 University ya Limpopo yi simekiwile wo sungula. University leyi yi simekiwile hi lembe ra 1959 laha a yi vitaniwa hi vito ra University of the North. Hi lembe ra 2005 yi hlanganisiwile na Medunsa naswona yi sungurile ku vitaniwa hi vito ra University of Limpopo. University leyi a yi tumbuluxiwa hi xikongomelo xo yisa tipholisi ta mfumo wa xihlawuhlawu emahlweni. Hambiswiritano machudeni ya arile ku amukela xiyimo lexi. University yi hoxile xandla swinene eka vutitivi bya vanhu va ntima hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu. University yi vula leswaku yi ta tshama yi tinyiketerile ku yisa emahlweni vutivi ni ku kurisa mindhavuko yo hambanahambana. Financially, we are sustainable and viable as an institution. I think there was an article, I can't remember, somewhere earlier this year or late last year where we were counted amongst the 10 rich universities in the country. We embrace digital transformation. We have got everything, including this grandmother of a young man from my home village. I'm proud of him. He used this slide where he was showing his grandmother how to use a laptop. And today, he's in charge of security, that young man who got his master's here at the University of Limpopo. He's in charge of security at Standard Bank, the whole of Standard Bank, not your little branch at home. When they suspect fraud, they talk to him. Those are the type of people we produce at the University of Limpopo. Machudeni ya kombisile ku tinyungubyisa ku va xiphemu xa ntirho wo tsundzuka ku simekiwa ka yunivhesiti. Va vula leswaku yunivhesiti yi ta tshama yi ri na nkoka hikokwalaho ka vutshila ni ntokoto lowu va wu kumaka eka swa tidyondzo ta vona. I feel like the University of Limpopo, if you look at its 65 years of history and the role that it has played, it is extremely relevant, and I can't think of any other institution that has managed to position black professionals properly in the economy. If you look at one of the top, not even one, like the top legal pundits,
judges, most of them come from this institution. I think even now we are tapping into the field of accounting, audits and the likes. We have a lot of people who are coming from this institution who are performing well in terms of psych examinations. Ntirho wo tlangela 75 wa malembe University ya Limpopo yi tumbuluxiwile wu katsile ku langutisa eka leswi yunivhesiti swi fikeleleke hambi ku ri makungu ya yona ku ya emahlweni yi kondletela vumundzuku bya vantshwa. I vutivi Maluleke wa mahungu ya SABC a ri eMankweng. Randi tiyelerile ku pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 90 cents, pondo i 23 rand 41 cents, euro i 19 rand 76 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,496 hi awunsi, platinum i $938 hi awunsi, nxavo wa oil mbisi $71.65 hi mphongolo. Xipano xa Bafana Bafana xi le Juba eSouth Sudan ku ya tlanga ntlangu wa AFCON qualifiers. Bafana Bafana va le ka Group K leyi katsaka Uganda, Congo Brazzaville na South Sudan. Eka ntlangu wo sungula xipano xi tlange ku ringana hi timbirhi na Uganda erivaleni ra FNB. South Africa and South Sudan, we are two countries who are so close to each other, who help each other and will continue to help each other. And I would like them, as they get into that field, they've got to understand that they carry the flags of both countries. Of course, we need a result because there must be a result. These are qualifying games. But at the end of the games, we are one. Bright Star. It's not also a simple team that the Bafana Bafana can underestimate. All in all, this is sport diplomacy. We encourage it that it should continue between South Sudan and South Africa and within the region. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala Vukosi Mathonsi u hi khomile xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele ri perile. Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya namuntlha ya khomeleni eka madyambu ya namuntlha ku ta khanuseriwa mpfula leyi nga ta kha ti languteriwini mpfula yo vevuka kusuka kona kwala xifundzeni xa le Limpopo ku ya fika na kona kwala a Eastern Cape laha na 60% nga ta kha emahlweni ku ya fika na kona kwala KwaZulu-Natal leyi nga ta kha languteriwa kona kwala ka 80% leyi nga ta kha languteriwa kambe na mimoya leyi nga ta va kha yi hunga ta khanuseriwa maxelo yo saseka loko languteriwa kona kwala Western Cape kambe ta khanuseriwa moya wo titimela lowu nga ta va kha wu ri kona eka mindzuku ku ta kha ku ya mahlweni mpfula yi ta kha ya ya mahlweni loko languteriwa kona kwala xifundzeni xa le Limpopo ku ya fika na kona kwala KwaZulu-Natal ku ya fika na kona kwala Eastern Cape leyi nga ta kha ya emahlweni kambe ta khanuseriwa maxelo yo saseka loko languteriwa kona kwala Western Cape kona ku ta ka xilemukiso ku ta khanuseriwa gamboko leyi nga ta va yi ri kona loko languteriwa kona kwala xifundzeni xa le Eastern Cape na kona kwala KwaZulu-Natal eka siku ra mindzuku kona ku ya emahlweni ku ta khanuseriwa moya lowu nga ta va languteriwini loko languteriwa kona kwala Western Cape laha Cape Town nga ta kha languteriwa moya lowu nga ta va kona kambe ta kha languteriwa moya wa matimba ku ri na ritsho leyi nga ta va ri kona loko languteriwa kona kwala va Appington kona kwala xifundzeni xa le Northern Cape eka siku ra mindzuku kona eGauteng maxelo ta kha languteriwa ku saseka laha nga ta kha languteriwa maxelo yo hisa loko languteriwa kona kwala Pitori xikan'we kona kwala Johannesburg Vereeniging ta kha languteriwa maxelo yo saseka Soweto ta kha languteriwa ku saseka na kona eka siku ra mindzuku kona xifundzeni xa le Limpopo maxelo ta kha languteriwa ku hisa na kona loko languteriwa kona kwala Thabazimbi Lephalale na kona kwala Bilabila maxelo ta kha languteriwa ku hisa kambe Giyani ta kha languteriwa maxelo yo hisa na kona xikan'we na kona kwala Thwendo kona kwala Tzaneen maxelo ta kha languteriwa ku saseka Phalaborwa ta kha languteriwa maxelo yo kufumelela kahle kona kwala ka 19 wa ti-degree eka siku ra mindzuku kona xifundzeni xa le Mpumalanga ku ta kha languteriwa maxelo yo saseka na kona ku na maxelo la hansi loko languteriwa kona kwala va Middleburg Maxixing ta kha languteriwa maxelo la hansi xikan'wenyana na moya lowu nga ta va kha wu nghenela Skukuza ta kha languteriwa ku hisa kona kwala ka 20 wa ti-degree kambe xifundzeni xa le KwaZulu-Natal ku languteriwa maxelo la hansi loko languteriwa kona kwala va Kokstad xikan'we kona kwala Vryheid Ulundi ta kha languteriwa maxelo yo saseka xikan'we kona kwala Richards Bay nga ta kha languteriwa kona kwala ka 19 wa ti-degree a Eastern Cape maxelo ta kha languteriwa ku va ehansi na kona kwala va Williamore kambe ta kha languteriwa maxelo yo saseka ku kufumela loko languteriwa kona kwala va Komani Mthatha ta kha languteriwa maxelo la hansi kona kwala ka 18 wa ti-degree East London na yona ta kha languteriwa maxelo la hansi kambe xifundzeni xa le Western Cape la nga ta kha languteriwa na mimoya maxelo ta kha languteriwa ku va ehansi Cape Agulhas Hamana xikan'we kona kwala va Cape Town Beaufort West ta kha languteriwa maxelo ku kufumela na kona kwala George ku ta kha languteriwa maxelo la
hansi kona kwala ka 17 wa ti-degree kambe Northern Cape maxelo ta khanongisero ku hisela wena ngisa kona kwala Springbok apengsi ta khanongisero maxelo saseka xikan'we kona kwala Kuruman kambe Sutherland ta khanongisero maxelo hansi kona kwala ka 18 wa ti-degree kona xifundzeni ku xele Free State ta khanongisero maxelo hisa na kona loko hi langutisa kona kwala va Barthaville xikan'we kona kwala va Sasolburg mpfula ta kha yi nghenela kambe ta khanongisero swipfula swi vuvuka Bethlehem na ta khanongisero maxelo saseka kona kwala ka 20 wa ti-degree Northwest ta khanongisero maxelo hisa loko hi langutisa kona kwala va Tosca Vryburg xikan'we kona kwala Taung Mahikeng maxelo ta khanongisero ku hisa xikan'we kona kwala va Rustenburg xikan'we kona kwala a Potchefstroom maxelo ta khanongisero ku hisa hi swona swa mkhomelo swona eka maxelo riperile